ini teh si kami mau bikin video lagi harian jajannya jangan serba pedas yang ada di SD lagi. Cik tebak ini di SD mana? Sekarang si kami lagi ada di SD Cipto Pajajaran. Yang pertama si kami langsung sapok sama si Mang yang jual usus. Ya udah emang beli we atuh 5 tusuk harganya teh mung 5 ribuan aja. Pas dimakan teh si usus teh ini bener-bener enak pisan, lembut terus gara deh si ukuran teh berikut si Mang teh bager atuh. Sabelah tukang usus teh ari peke ada si Mang tukang jualan cirambainya eta acing ngambai pakai cili oil. Ya udah Mang beli 5 ribuan udah saporsi nate cili oil sing loba atuh ya. Itu Iqbal 50 juta kali barudak ya teh mani ngeuna teh. Si acingnya teh bener-bener genyap pisan apalagi cili oilnya mantap gitu ieu mah jadi teu asin teuing teu pedas teuing bener-bener pas gitu rasanya teh. Sabelah tukang acing ngambai si Mang tukang martabak telur. Ya udah Mang beli we teh kompitkeun make bawang daun aja sosisna oge heueuh pokona mah pas dimakan teh si tekstur martabakna teh bener-bener garing di luar lembut di dalam ini mah. Jejer liya sina coba deuk ha. Teh mendingan pisan. Urusan tenggorokannya mah tinggal disebor aja make cai teh harganya teh mu 1000-an aja. Wah rasana teh bener-bener nostalgia pisan zaman si kami SD ini mah. Lanjut part 2 atau jajan-jajanan di mana lagi ya?